Çeçer Sekin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, Olar koyup koydan onun kişini ayda koysun da bolsun. Bizden Mustafa kanalının görüşçüleri bugünkü çağrışta biz Bazar Korgon'da Yamayana tükürüldü. Bazar Korgon'dan Beşikçon ayılında şunday taylar geliptir tuğanlar, canlı taylar Nurbek'e geliptir. Nurbek'in şuna öspürümlerin sizlerge çekeden görsötüp berебiz. Öte küçtü öspürümler eken geleceğe var tuğanlar. Uşulardın malumatlarını sizlerge alıp aldıza görsötölü sizinle birge turumuzda biz başladık. Nurbek, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ana жақсы Nurbek. Жақсы. Tayların gelip kaldı. Ova. Bak. Бүгінгі көрсетуде 4 тайды көрсеткенбіз, Ова 4 ölçüatında kalırsa. 4 çağ. Bu kayaktan gelген taylar Nurbek. Rusya'dan geldi. Bırak parodaların toşuna bilmem ben daha. Paralar bilbeysin mi? Ova. Hem orasında dançaklar var. Onu dançak bu seyrekte otamıyorum. Ama tayların bol oturan taylar eken ha. Ova taylar, küçlü taylar. Küçlü taylar ekeni. Hem 50-60 tayın arasından tanlap 4 tane aldım da. Tam da oldu. Ova. Birinci sen kolun atıydı. Ova. Tayların bu 1 yaşar taylar. Kişiden görgözüp koydu. Bak. 1 yaşa. 1 yaş taylar. Bak. Az maz ötse gerek. Ova. Neme da? Cazga kunandar. Cazga kunandar ha. Ova. Cazga kunan çıkmalar. Al cazga piştiği anamına deşpesinde pişin görü koyuldu. Aha. Cazga kunan bolup bakalım. Kaçan geldi? Koluna kaçan Tak. tiydi? Ben koluma tiygende 10 gün bolup kaldı bakalım. 10 gün bolup kaldı. Ova. Jipke joşup kişine gönüp kaldı. Bırak jakşı gönelek. Az o eken da. Ova. Ya bizden özüzdün жылkılarga okşoğlu jaman kors kene. Kors beken? Ova. Korstu ha? Alan kavak kaşı, putu kolu, köküröktörü bizden attardayla var da tay bolgondan. Şu mындай o Karabayır atların boyu elegen. O şundayla var ha. Boyu 1.55 çıksa gerek jölüne. 55'e barıp kalsa gerek uşuçu. Ova. Mına dostum. Alan kavakları, putu kolları var joğu gelgen de. Taza ha? Ova. Ütölөр öte jakşı. Götkünde bir öte küçtü attı çağırdım hele Nurbek. Bak ne degen attın balası? Gangster'da. Gangsterler, gangster. Ova. Al Özbekistan'a sattım hele. Özbekistan'a barıp iki kulakta ten aldın saldı. Akırlarını salıp aldı. Videolarından beri jönötüp rahmat aytып. Rahmat aytır da. Ova. Razı oluptur. Özbekistan'da Samarkand'da Ürgüt degen jeri var eken. Ürgütkö ketти öyle. Ova. O şerde Abdurrahman degen akaga ketti. Жақсы. Attı videolarını jönöttü. Aralar. Razı oluptur da aka ha? Ova. Жақсы. Bir жетелеп koyçu. Mına dostlar. Tay. Kök kaşka. Bunun bası kança? Öte kurç. Basın kuda kalasa 4-10 günde mындай elge jakşı kılıp koyam. 2,5'dan düşüp berem kemdar. 4 öten. 4 öten. 2,5'dan. Ova 2,5'dan. Algi nemesi yok. Tandaşı. Tandaşı 2,5 dolar ha? Kaysınысы jaktı dese oşonsun 2,5 mingden. Mına dostlar. Ama zımta eken. Birinci numara uşul oldu. Ova. Keyinkilerini görgözler ha? Çak. Mına dostlar biz ikinci numaraya daha geldik. Bunlardan formaları birbirine bar okşap eder eken ha? Ova. Ya bu şu dançak bolsa gerek deyim de. Dançak bolsa gerek deysin mi? Alan bir fermadan gelmeptir mi? Nenin görgözüp koyulç. Şu masına kaçıyorum jetini tutup aldı da. Deri oydasın mı? Ova. Ayıp kaldı kuda kalasa. Bunda tak. Şin görgözüp koyula. Bu oşonda klişkası şıram bolup kalıptır da. Ova. Şıram bolup kaldı kuda kalasa. Bunda bul böyle. Şimdi toluk görüp koysalar. Baldı. Boyu oşon çöle var. Ova. Al boy bu. Andan boylu rasar. Boylurak mı? Ova. Seyirdi çok iken. Seyirdi iken arkan kıyıklıkaya baktı ya. Şu dançak bolsa gerek deysin mi? Ova. Ha putu kolları hem jakşı da. Kapırığı genen eкен. Başları, gözleri kuda kalasa var jo. Tandalıp geldi de kuda kalasa. Oşa bir neme düşer, neme olup kaldı etkisine. Ama al ayık dem. mesele emas bolsa gerek. Ova, ayıktı kuda kalasa. Ayık attı. Görgözüme koysunlar devesin zaten. Hem başkası tuyakları taza geldi. Ova, putu kolu taza ama. Sol taza. Joğuşup kaldı. Kıyla. Bastırıp koyçun.
Bul dağı dostlar 2,5 dollar. Tandaşыңарға қарап. Бардығын бір olғанға дүң бересің бі? Ооба. Ha? Бүгін болса дәле сөйлешіп алып. Сөйлессе болады, ha? Бол Нұрбек, байлап қойғар. 2 номер. Ұшылтай. Мына 3 номердегі жердегі дағы келіп қалдық. 3 бұтақ бұның, 3 бұты. Бұның 3 бұтақ екен, ha? Артан екі таяқ. Ашықта қорс бірақ бұл чу. Бұл ұшы неме олғыда, ya? Ооба. Өте қорсы. Сарайдан шығартқанда болбай шықты ғой. Тишин көрсетпесе керек бұл чу. Bir hareket kılıp görüyor musun? Көрсетпейді бұл. Қайда қойды? Bu dançak емес пе екен, ha? Şu dançak beyam deyim de arkalar yaman küçtü de bundan. Şu немесі жоғын екен да, аяғының. Serleri, arkaları, nemeler rasa gelген. Құйрығының бүткен жерлері ше, Ооба. өте жоғын екен. Шапқасын бірге көз қойын. Мына достар көріңіздер. Машалла. Көкіректері аз-маз арығырақ екен да, ha? Ооба. Азем кішіне жіпке көңгіше кішіне арықтап алса. Жошу ойдақ. Малдан Нұрбек қандай жемдеш керек пе же? Жоқ, ем жошты алғыша жылқы да бетінде түгі бар. Адамды майып қылып қойшы ешке емес те. Онда семетпеш керек екен онда. Ооба. Жашында ет аттап неме қылыш керек. Жошу палегенті көніп қалған айынан берсе болады. Бойының өсісіне дағы тәсір етпеу көп жем берген? Өзі өте семіз қармасына анша чоңойбай қалады. Чоңойбай қалады, ha? Ооба. Тұяқтары бары таза құда қаласы. Байбелектің ұзындығын қараңыздар. Күлік болғыда, ya? Чоңат болады құда қаласы. Алан баштары, қауақтары, құлақтары бары ордында да. Алан серілері, нерменен ол сердің немелер. Аралығы, ha? Аралығы өте зор да. Жақсы екен. Қалбан. Бұл дәл 2,5 туғандар, 2,5 доллар. Айып жоқ тұяғында. Айып жоқ. Бұл бірақ қорыстығы қиын қорсы. Қатты қорыс бұ? Төртеуінен ең немес үшкен да? О, беркеям бар, екеу бар. Қорыстар? Екеу қорс. О, жош ile оны данчак жошта қалғаны беркем. Мұна екінші тұрған, ha? Ооба. Болды, байлап қойын. Жақсы, жақсы. Бұл 3 номер болды достар. Кейінгі мына қарағашқа бұл да сынды екен, сынды тайлардың бері. Şu қарағашқа керек барынан. Şu ең чоңуы дейін да? Ооба. Ошо барынан чоң болса керек. Мына тандашқа, туғандар, тандашқа тандап алып, бұда қаласа 1-2 жыл сауыр қылып, бағып, шындай олақтарға чабыр ет та бұйырса, ha? Ооба да, құда қаласа. Бұлар құда қаласа неме қылып қалса заң. Біздің өзінің неме көніп қалады дағы мұнан. Şu өзінің қарабайырларға ұқсап өле чоңайып қалады да. Адаптация болып па? Ооба, тарбияны көреді. 800 ойын. Айтқаныңдай ұқсайды Нұрбек. Çatak айттым ғой. Çatak. Ya бұл темір көк тұрбай, ва? Ооба. Оған бияға бір үріп тұқ. Бойы дәділ екен бұның. Бұл бойы башы ям чоң ұзындағы. Мүшелер ям. Пұттардың жондықтары ям біздің қарабайырларға ұқсасты. Осындай екен, ha? О, қара тұяқтарын. Яғын түзінішіндеріңізді. Қара тұяқ, күшті тұяқты. Қара тұяқ. Көкірегін генен. Никтай, бұларды ақылыш қойып кеттік. Көздің. Қабақтарын өседі. Қабақтары. Кәллалар бар жоғы келген. Şimdi hareket қылайын, ha? Şimdi hareket болып көр. Бойы 45'ten ödü, ha? 45 dedim mi? 55. 55. 55'ten ödü. Бұл çoğun belkilerden. Çoğun eкен, çoğun eкен. Şanay. Bal basa canlı. Tekrar göze bak. Ay yatak. Canım. Neme? Tişine garanti. Garanti, ha?
О, Şuna paltar aşkalar eкен de bir jesten ötkönдөр ha. ооба. Жазга кунан да Кудай кааласа. Аяктары жоон экен э. Ооба, туяктары, белдери, баштары, моюндары ham башка. Бар жогу келген да. Бул деле 2,5 достор. Нурбек номериңди өзү айтып койчу Нурбек. Номер WhatsApp 71 менен 771 04 04 07. 04 04 07 Связдагы номериме жазып коем. жазып коесуң. Болду Нурбек, соодаңа берек болсун. Болду, рахмат. Тайларың дадыл экен. Танбалган тайлар экен да. Ооба, тайлар Кудай кааласа күчтүү тайлар. Күчтүү тайлар туугандар. Базар коргондо эфирге чыкты. Номерге чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Соода жүрөт туугандар.